Mina yazi into esengiyibone ngani ukuthi nigudi ekubulaleni kusasa lomunye umntwana. Yabo-ke lapho niya-excela nize ni-recruit abanye abantu ukuze bakwazi ukubulala kusasa lomunye umntwana. Angazi ukuthi yini le engenile guys, angazi ukuthi yini yona le engaka esengenile. Umuntu akazaza kwenze lutho, awazi nokuthi lo axabana naye babe bangani. Kodwa nje songena endabeni zabantu ongazazi ongahlangene nazo. Bekuyini nje ukulalela umusic ulandele uthanda uma uthanda uyithanda ingoma uma uyithanda omunye ungayizisa kahle ungayizisisa kahle. Kunokuthi umema abanye abantu ukuthi bazonde lo muntu kuze kufe ne-career yakhe lo muntu yokhe. Nakhona siyakhuluma sikhulumela ukuthi uKhuzani strong guys. Hayi ngoba enjanjani strong ube ngomunye umuntu ngabe nje akasakhoni ngisho kwenzani ngendlela enimniphiza ngakhona enimgxanga ngakhona enisho zonke izinto ezimbi ngaye kodwa ezinhla kukhona iyodwa enibalayo.